Irushanwa rya UCI rimaze iminsi igera ku 8, ryatangiye ku itariki 21 kugeza ku itariki 28. Ibitangaje byabayeho, nta munyafurika n'umwe wigeze ubona umudali cyangwa se ahabwa igihembo cy'uko yabaye wa mbere. Byagenze bite ubundi? Umunyarwanda waje ku mwanya wa mbere ni umunyarwanda bita Nsengiyumva Shemu, wagerageje kuza ku mwanya wa 25, ndetse na Nirere Saverina wagerageje kuza ku mwanya wa 27 muri Women Elite. Ndetse n'agashya kabaye kuwitwa Manizabayo Eric wasoje etapu ya kabiri ndetse n'iya gatatu ari ku mwanya wa 8, yasizeho umunya Espagne amasegonda agera mu 8. Nubwo bitagenze neza ngo akomezanye izo mbaraga akaza gucika intege akavamo, ariko yaragerageje. Irushanwa rya UCI World Championship ryabereye hano mu Rwanda, ryarimo ibyiciro bigera muri 11 bagomba gusiganirwamo. Habanje bita Women Elite Time Trio, bakurikizaho Men Elite Time Trio, bakurikizaho Women Under 23 Time Trio, bakurikizaho Men Under 26 Time Trio, bakurikizaho Women Junior Time Trio, Men Junior Time Trio, barangira bakurikizaho Team Time Travel, Women Junior Road Race, bakurikizaho Men Junior Road Race, bakurikizaho Women Under 23 Road Race, Men Under 23 Road Race, bakurikizaho Women Elite Road Race. Kuri finali haza gusoza iyo bita ngo ni Men Elite Road Race, ariyo yasoje ku munsi w'ejo. Habayeho n'agatangaza ko bita ngo ni Manizabayo Eric wabashije gusiga abantu etapu 3. Rero reka tuvuge ababashije gutwara imidali, uko yari imidali 11 ya zahabu ndetse n'iya bronze, ndetse hakabamo n'iy'ifeza yaharanirwaga hano muri iri siganwa kuva ryatangira kugeza rirangiye. Ni bande baritwaye? Reka duhere ku munsi wa mbere ku itariki 21 ubwo habaga Women Elite Time Trio ndetse na Men Elite Time Trio. Ku munsi wa mbere irushanwa ku itariki 21 nibwo hatangiye irushanwa rya mbere ryahereye mu gitondo. Women Elite Individual Time Travel ryegukanye n'umususikazi bita Luzwen Manuel, yakoresheje iminota 43 n'amasegonda 9 n'amatiyese 38, ahugendera kuri speed ya kilometero 43 ku isaha. Naho nimugoroba hirukanse Men Elite Individual Time Travel, uwo bita Evan Paul Lemko umubirigi niwe wegukanye iri tsinda, yegukana umudali wa zahabu akoresheje iminota 49 n'amasegonda 46, yirukanyira kuri kilometero 48 ku isaha. Naho ku munsi wa kabiri ku itariki 22 habayeho isiganwa ryo kuri Women Under 23 Individual Time Travel. Iri siganwa rero ryegukanywe n'umwongereza Black Teddy Zoe wakoresheje iminota 30 n'amasegonda 56, ndetse yirukanyira kuri speed ya kilometero 43 ku isaha. Ku mugoroba hakomeje Men Under 23 Individual Time Travel, aho yegukanywe n'umunya Swede witwa Sodarovist Jacob wakoresheje iminota 38 n'amasegonda 28, yirukanyira kuri speed ya kilometero 48 ku isaha. Tariki 23 Allen Megan muri Women Junior Time Trial niwe wegukanye umudali wa zahabu akoresheje iminota 25 n'amasegonda 47 ku kilometero 42 ku isaha. Naho mu bagabo Men Junior Individual Time Travel yegukanwe nayo n'umunya Netherland Marius Mikael wakoresheje iminota 29 n'amasegonda 7, yirukanyira ku muvuduko wa kilometero 46 ku isaha. Ku tariki 24 bwo hakomeje iyo bita Team Time Trial Mixed, aho ya umudali wa zahabu waje kwegukanwa abanya Australia 6 bakoresheje iminota 54 n'amasegonda 30 ndetse n'amatiyese 47. Ku munsi wa gatanu ku itariki 25 ubwo hakomezaga iri siganwa ry'amagare UCI World Championship, habaye Women Under 23 Road Race, aho ryaje kwegukana umufransakazi bita Geliselia wakoresheje amasaha 3 n'iminota 24 n'amasegonda 26, akoresha yirukanyira kuri speed ya 35 kilomita ku isaha. Naho ku munsi wa gatandatu ubwo byari kuwa gatanu ku itariki 26 mu gitondo kuva saa 2 hirukanse Men Junior Road Race, aho bakoresheje
amasaha 2 ku muntu wa mbere yakoresheje amasaha 2:55. N'umwongereza bita Hudson Hali wakoresheje amasaha 2:55 yirukanyira kuri speed ya kilometero 40 ku isaha. Akurikirwa n'umufaransa witwa Black Johan nawe wakoresheje amasaha 2:55 aho yirukanse agasigamo ikinyeranyo cy'amasegonda 16 yonyine yamusize kugira ngo amufate. Ku mugoroba kuri tariki 26 ubwo yari ku munsi wa gatandatu hakomeje hirukanka abagabo bari munsi y'imyaka 23 men under 23 road race aho birukanse ibirometero bisaga 164 n'ibice bitandatu. Batangiye ku isaha y'isaa sita aho iri rushanwa ryaje kwirukana n'umutaliyani bita Fini Lorenzo Mark wakoresheje amasaha 3:57 n'amasegonda 27 yirukanyira kuri speed ya kilometero 41 n'ibice bitanu ku isaha. Ku munsi wa karindwi ku itariki 27 ubwo byari kuwa gatandatu naho hakomeje irindi siganwa aho batangiye ku itariki saa 2 hari iri kwirukanka Women Junior Road Race. Batangiye ku isaha y'isaa 2 birukanze ibirometero bisaga 74. Wegukanye umudali wa zahabu bamwita Ositizi Tako Paula wakoresheje amasaha 2:9 ndetse n'amasegonda 19 yirukanyira kuri speed ya kilometero 34 n'amasegonda 33 mu isaha. Naho ku mugoroba kuva ku isaha y'isaa 6:05 hakomeje irindi siganwa rya Women Elite Road Race aho birukangaga ikilometero 164 n'ibice bitandatu. Na uwitwa Vali Mili Madeline niyo wegukanye iri tsinda n'umunyakanada. N'umugore w'umunyakanada niwe wabashije kwegukana umudali wa zahabu akoresheje amasaha 4:34 n'amasegonda 48 kuri speed ya kilometero 35 ku isaha. Ku munsi wa nyuma kuri finali aho finali yabaga ku itariki 28 ku cyumweru habaye n'udushya twinshi twagiye dutangaza abantu benshi nyine nubwo tutaje gutinda. Hatangiye ari abantu 165 batangiye ku isaha y'isa 3:45 yari Men Elite Road Race ari naryo siganwa rya nyuma. Birukanse ibirometero 267 n'ibice bitanu. Batangiye ari abantu 165 baza gusoza ari abantu 30 bonyine nibo babashije gusoza iri siganwa. Abandi barenga 135 bose baramanitse. Pogacar Tadej rero w'umunyaslovenia niwe wabashije kwegukana iri tsinda arikuye mu menyo ya Evan Paul Remco w'umudage uherutse gutwara n'ubundi rishize ryabaye muri 2024 akoresheje amasaha 3:21 n'amasegonda 20 yirukanyira ku kilometero 42 n'ibice 89 kilomita ku isaha aho yasizemo gap nini cyane. Yasizemo umunota 1 n'amasegonda 25 hagati yiwe na Remco abasha kwegukana uwo mudali wa zahabu. Ndetse ikiratangaje kinashimishije nuko yambitswe umudali na His Excellency Paul Kagame ubwo yamwambikaga umudali nka Men Elite wabashije kwegukana irushanwa rya UCI Championship muri Men Elite. Yakibutsa ukanda subscribe, like ndetse na comment. Bye bye.